Tabahaje mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure mwe rugende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politike ubanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi kuri uyu wa Mungu ni kwigenekerezo ry'indwi ukwezi kw'icenda 2025 aho tugiye kurabira hamwe biriko biragenda vyibonekeza mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Congo. Na makuru tugiye kubagezaho dufatanyije n'umutama uri mu bice byo mu buseruko bwa Congo ugiye kutwereka ishusho yari tukareba iri kugenda biba. Mutama wiriwe neza? Mwongeye kwigwa neza Bwana munyamakuru murashima Imana dore yuko ngiye mvuye rwose mu rusengero kwiyambaza rurema bitera ibirumba ndi kubona n'abasaba abakunzi bose kubana natwe umunsi ku munsi. Natwe twiriwe amahoro tuje rero kugira ngo tugeze abadukurikiye amakuru aho turi buze kurebera hamwe ibijyanye na tire indirect cyangwa se uburyo bwo kurasa aho utabasha kubona neza umwanzi biri gutegurwa na FDNB mu bihe bice. Ni ibice bitandukanye byano muri Uvira by'umwihariko cyane mu bigana Sud-Kivu Republika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'abarundi batumbereye cyane kwikuraho ububana bwabo. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na tire de neutralisation. Ubu ni uburyo bwa gisirikare bukoreshwa bwo kurasa amasasu menshi cyasi ibisasu biremereye mu buryo bwihuse bigamije gucecekesha umwanzi. Bikaba biri kugaragara mu bihe bice ibice bitandukanye byo muri Sud-Kivu ariko cyane no muri Kivu y'Amajyaruguru ko bari kare rukomeje kwaka. Turaza kandi kubabwira progression par bombs. Urero nabwo ni uburyo bwa gisirikare abasirikare bategera umwanzi buhoro bakamurasa abandi bagatera imbere ndetse bakagenda babikora basimburanya. Biro bikaba zatangiye kugenda bigaragara mu bihe bice n'ubundi ni imisozi itandukanye ya Sud-Kivu aho ibintu bikomeje kugenda nabi cyane ku ruhande rw'umutwe w'intebe zarambuye gukoraho operasiyo zitunguranye. Turababwira kandi bya sarambwizo ibyo ziri gukora bya camouflage et dissimulation. Ubu ni uburyo bwo kwisha bakoresheje ibiti aho bari kwisha mu biro bitandukanye ndetse no mu mashyamba. Bikaba biri kugaragara mu bihe bice bitandukanye hariya muri za Warungu ndetse na Fizi aho ari bukazagaho ibitero bitunguranye cyane. Turababwira kandi appui aérien rapproché cyangwa se cross air support. Ubu ni uburyo indege zifasha infantry zikagenda zinyura hejuru zitanga amakuru yaho abo bahanganye bari. Ibi rero bikaba zatangiye kugaragara neza mu bice bya Minembwe. Turinjira tubabwira ibiri kugenda biba. Turaza kandi kubabwira reconnaissance aérienne. Ubu ni uburyo bwo kohereza indege cyangwa se drone mu kirere aho ziri gukusanya amakuru. Bikaba biri kugaragara mu bihe bice n'ubundi ni imisozi itandukanye ya Sud-Kivu cyane mu misozi yegereye Minembwe ariko uturage Kivu y'Amajyaruguru imisozi Turaza kandi kubabwira bombardement stratégique ziriko zirakoreshwa yaba ku ruhande rw'izasarambwe ndetse no ku ruhande rwa FARDC. Turaza kandi no kubabwira tire de saturation aérienne ni indege zitera ibisasu byinshi cyarimwe. Bikaba bivuga ko FARDC ishobora kuza kwifashisha ubu buryo mu bihe bice ni ibice bitandukanye bya hano muri Kivu ya ruguru ariko cyane no mu misozi yo muri Uvira nyuma y'uko n'ubundi uyu mutwe wa 23 ukomeje kugenda usatira mu mujyi rwa hagati y'umujyi wa Uvira nyuma y'uko ibikorwa byinshi bitandukanye bikomeje kugenda byitegurwa n'uwo mutwe mu kugaba ibitero bitunguranye. Turaza kandi kubabwira frappe chirurgicale. Rero ni uburyo bushya buri kugenda bugeragezwa bwo gutera ibisasu hifashishijwe indege. Turi buze kandi kubabwira ibiri kugenda biboneka mu bisozi itandukanye. Turababwira ko operation combinée no kuvuga guhuza ingabo z'Uburundi ndetse na FDN na FARDC byatangiye gukorwa mu bihe bice ni imisozi n'ubundi hano muri Uvira cyane mu byerekezo bigana hariya bakazinzira ndetse hariya mu byerekezo bya Koriko.
turababwira kandi biri kubera kuri poste de commandement avance yaba ku ruhande rw'izasarambwe ndetse no ku ruhande rwa FARDC mu misozi itandukanye icungamiye Uvira, aho izasarambwe bivugwa ko zamaze kuba zasatira, ariko FARDC ntabwo iryamiye amajanja, iriteguye kandi yamaze gukora ibishoboka byose kugira ngo izabashe kwirwanaho mu gihe urugamba ruzaba rukomeye. Banywanyi, nizo ngingo z'ingenzi amakuru yacu yubakiyeho, turaza kandi no kubabwira ibikomeje kugenda bigaragara. FARDC imaze gusohora amashusho ivuga ko hari bamwe mu basirikare b'u Rwanda yaba yafashe. Ibi rero turaza kubyinjiramo turebe ukuri kwabyo ndetse turebe n'ibikomeje kugenda bitangazwa kuri izi ngingo, aho rero amashusho amaze kujya hanze. Bamwe rero bakaba bavuga ko bishobora kuba bihimbwe n'igisirikare cya Kongo. Turaza kwinjiraho tubabwira andi makuru akomeye ari kugenda atangazwa kuri ibi. Turaza kandi no kwinjira mu makuru akomeye y'ububanyi n'amakungu, turebe inama Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kugenda igirwa mu gukemura ikibazo. Turi buze kandi no kubabwira ibijyanye n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu tukiwari kare, aho ubuzima bukomeje kugenda buhungabana n'imasisi. Banywanyi, nimuze tubane kuri iyi page ikomeye. Niba ari ubwa mbere dukurikira munsi ya video fyonde sabone, ntuzongere gucikwa n'amakuru akomakomeye tubashyikiriza ngaha yibanda cyane ku mutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Mutama, reka tuyaherehe. Aya makuru tuyahere mu misozi itandukanye Uvira bwana munyamakuru, aho ibintu byakomeye ndetse kandi aho ibintu bikomeje kugenda bizambaza umunsi ugenda uzaza undi. Yego, reka tangira utubwira byatangiye gute. Ni ibitero byatangijwe n'umutwe w'izasarambwe cy'umutwe. Mutama, ndumva ntabasha kukumva neza. Alo. Ndakumva. Ni ukuvuga ngo mu mutwe w'intare z'asarambwe watangije ibikorwa by'uburyo cy'winjira byo Uvira bwa tactique. Yego. Ni tactique ziganjemo ubuhanga budasanzwe kandi butari busanzwe ku mirongo y'embere ku bw'ama cy'icyumweru gishije n'icyakibanjirije. Yego. Aho ni umutwe w'igihugu bwaho ibitero simusiga ndetse kandi aho igihugu bwaho ibitero kubabuka. Yego. Ariko kuri uno munsi bwana munyamakuru ndagira ngo umenyeshe yuko ibintu byahinduye isura kandi byakomeye cyane. Ndagira ngo ku ruhande rw'abarundi no ku ruhande rw'abafatanyabikorwa biganjemo aba Wazalendo. Yego. Ni igisirikare cy'umutwe w'intare z'asarambwe cyamanuye umusaza waturutse ahitwa Ikamashyora, abarundi umusaza bawukura ahitwa Rubaso. Yego. Baturutse Ipenekusu, ubwo abaturutse Ipenekusu ni abavuye mu nkengero z'umujyi wa Bukavu cyangwa se mu mujyi wa Bukavu bari mu byerekezo bya Kabare. Yego. Bikavuga yuko hari n'abandi basirikare bavuye hariya mu misozi ya Katana bamanuka mu byerekezo bya Bukavu berekeza hariya Kabare, n'ubundi n'umusaza warugiye Ipenekusu ugiye kugaza ibitero mu byerekezo biri hafi n'Ishabunda. Yego. Ibi byakozwe n'umutwe w'intare z'asarambwe nyuma yo kubona yuko igisirikare cy'uburundi cyatangije operation zidasanzwe ku mirongo y'embere ku rugamba zo gukoresha abasirikare bagenda bakamenya amakuru ndetse kandi bakagira ibitero bimeze nk'aho ari iby'ubwiyahuzi. Yego. Ibi bitero rero by'ubwiyahuzi cyangwa ibitero byo gushakisha inzira niko umutwe w'intare z'asarambwe wabikoze. Yego. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyagiye cyumva agasozi kitwa Kihande. Urugamba rukomeje gukomera cyane, aho ngo umutwe w'intare z'asarambwe winjiye muri agasozi ka Kihande n'ubundi gasozi karimo Wazalendo benshi. Yego. Wazalendo ziratana n'abasirikare ba FARDC karahava. Wazalendo ziratana n'abasirikare ba FARDC karahava. Yego. Bwana munyamakuru, ndagira ngo umenyeshe yuko ibi byanasize igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'icyitwa abafatanyabikorwa babo ngo bahatakarije abasirikare barenga 3. Yego. Nubwo nta makuru yimbitse cyangwa yizewe neza ku ruhande rw'intare z'asarambwe ku byabereye ku mirongo y'embere ku rugamba, ariko biravugwa kandi biremezwa yuko nabo bitigeze biborohera habe na gatoya. Yego. Reka dukomeze page amakuru yacu mbere ko rubundi turi buze kujya ku yindi axe tukareba ibiri kuba. Tubanze tubabwira ibijyanye n'ikibuga cy'indege cya Bujumbura. Ngira ngo Mutama ya namakuru nayo bamaze kugenda ubona mu buryo butandukanye ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye.
Yego, reka rero dutangire tubabwira ko amakuru aragaragaza ko ikibuga cy'indege cya Bujumbura kiri kwifashishwa mu ntambara yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iki ni ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bujumbura cyitiriwe Melchior Ndadaye, ahamaze amezi hacicikana indege zikoreye intwaro n'ibindi bikoresho bya gisirikare bijyanwa mu ntambara mu buseruko bwa Leta Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Bujumbura n'ibice byo mu burasirazuba bwa Kongo nk'igisagara cya Uvira bihana intera ngufi, kuko kuhagera bisaba kwambuka ikiyaga cya Tanganyika gusa cyangwa se kunyura umuhanda munini uri mu majyaruguru yacyo kwinjirira Kavimvira. Ingabo z'u Burundi n'iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo birazwi zisanzwe zifatanya mu kurwanya umutwe M23 kuva mu mpera za 2023. Ntiziri kugururirwa intwaro gusa, kuko zinahabwa imyitozo yifashishwa mu kuba bakora ibidasanzwe kugira ngo bisubise ibice bitandukanye za Sarambwe zabambuye mu ntara Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Mu kwezi kwa mbere n'ukwa kabiri 2025 nibwo intambara yongeye gukara cyane, aho ingabo za Leta Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo n'iz'u Burundi nibwo zakuwe mu bice bikomeye byo muri izi ntara birimo igisagara cya Goma n'igisagara cya Bukavu, zihungira muri Uvira no mu bindi bice byegereye aha. Mu kwezi kw'itatu 2025 Perezida Ndayishimiye yatangije imyitozo ya gisirikare yamaze amezi ane mu kigo cyitwa Mabanda Mwaro Bururi Mutakuru, aho batoreje abasirikare 10,000 biteguraga koherezwa mu buseruko bwa Leta Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ikinyamakuru Africa Intelligence gikurikirana ndetse kikinjirira amakuru ya gisirikare ndetse na politike cyatangaje ko muri uko kwezi indege ebyiri z'ubwikorezi zari zikuye intwaro zirimo rokete n'andi masasu ku cyambu cya Sudani na Tripoli muri Libya zaguye ku kibuga cy'indege zipakururwamo zishyirwa mu bikoresho bishyirwa mu makamyo bijyanwa muri Uvira mu masaha y'ijoro. Leta ya Kongo nayo yatiye indege za sosiyete zirimo Salve Air y'umushoramari w'umuhinde Halias Jangati n'eshanu za Mont Gabon ya Erika Kirimari Joseph ku igerekerezo rya 31 z'ukwezi kw'itatu, zifashishwa mu kugeza ibikoresho bya gisirikare n'ibiribwa i Bujumbura bivuye i Kinshasa. Nk'uko amakuru atugeraho bivuga, bikabona rero kuza koherezwa mu gisagara cya Uvira. Iki kinyamakuru cyasobanuye ko indege ebyiri za Harshan 276 zavuye ahitwa Baku zaguye ku kibuga cy'indege cya Bujumbura ku igenekerezo rya 14 z'ukwezi kwa kane n'itariki ya mbere z'ukwezi kw'itandatu. Mu ntwaro zari zikoreye harimo iziremereye n'izoroheje, harimo nka RPG-7 machine gun za 7.62 mm ndetse n'izindi zitandukanye. Intwaro zavuye i Baku hashingiwe ku masezerano y'ubugure ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi bwagiranye na Minisiteri y'Ingabo ya Azerbaijan mu kwezi kwa 9 kwa 2024 tariki ya mbere z'ukwezi kw'icyenda 2025. Indi ndege ya Harshan 276 yagejeje izindi ntwaro ziremereye n'into ku kibuga cy'indege, ariko nanone zari zatumijweho n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zoherejwe muri Kivu y'Amajyepfo kugira ngo zifashishwe mu guhangana n'iza Sarambwe. Nk'uko rero bigaragara kandi bivugwa, ibi bikoresho bikomeje kugenda bikoreshwa byato na hato muri operasiyo zikomeye kandi zikaze zikomeje kugenda zibasira bimwe mu bice bitandukanye. Ni mu gihe kandi bitangazwa ko hashobora kuba habaye ibizwi nka GPS jamming. Mutama, ibi bya GPS jamming hari icyo babimenyeho? Ku kijyanye na GPS jamming nta kindi kiri gukorwa ku mpande zihanganye, byaba ari ku ruhande rwa FARDC byaba ku ruhande rw'umutwe wa 23. Yego, kugikoresha mu rwego rwo kugira ngo rero uze kibakwikura mu bibazo bikomeye cyane bikomeje kugenda bigaragara cyane ku mirongo imbere ku rugamba. yego, umutwe w'intare za Sarambwe ndetse no ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo bakajya kumva ibyatumwe na FARDC cyangwa n'abasirikare b'Abarundi ukajya kumva ngo ni ibyaturutse mu Bufaransa cyangwa ni ibyaturutse mu Bubiligi. yego, ukajya kumva uko by'intare za Sarambwe gukoresha ngo ni ibyaturutse mu Bushinwa cyangwa ni ibyaturutse mu Bwongereza cyangwa n'ahandi hatandukanye. yego,
biragaragara yuko iyi ntambara uko umunsi ugenda wiyongera uko imirwano ikomeje kugenda ihindura isura ndetse kandi bikomera cyane niko buri ruhande ruza mu takitike nyinshi zitandukanye kandi buri ruhande rugatanga ikiguzi cyose gishoboka yego kugira ngo ibintu bya GPS cyane cyane no ku ruhande rw'uyu mutwe w'intare za Sarambwe mu misozi ya Mukavariya za Kabare mu misozi itandukanye bahereye za Minge yego ahari kugarwa biri kugenda bizanwa cyane kandi bigaragara mu ishusho yihariye itandukanye twabonagamo n'ubundi mirwano yari ihagazeho muri rusange. Kugeza ubu haba wenda hari umusaruro ibyo byose biri gukora biri gutanga? Aka kanya nta musaruro w'imbuto cyangwa se weruye ibi bintu biri gutanga, gusa ikiri kugaragara kandi gikomeye cyane ku bintu imbere ku rugamba ni amakuru adasanzwe kandi ni byinshi cyane bikomeje kugenda bigaragara byiganjemo ihurizo ridasanzwe ku ruhande ndetse bari kugaragarwaho n'ibikorwa byinshi bitandukanye, aho bamaze no kuvuga yuko hari abasirikare bagera kuri 907 bamaze gutoranywa bagiye kugaba ibitero mu misozi ya Sud Kivu bakoresheje ikoranabuhanga kurusha abandi, bikanavuga yuko abenshi ngaba ari abagerageje kwiga amashuri yisumbuye benshi kuri honest bakarangiza na za kaminuza, bivuga yuko abiganjemo ari abagiye kwiga mu mashuri yo hanze mu bihugu nk'Ubwongereza, muri Amerika, abagiye kwiga muri ibyo bihugu bikomeye cyane mu gukoresha zino ntwaro ndetse n'ikoranabuhanga, ariko nk'umusaruro twavuga yuko biri gutanga cyane ku ruhande imbere ku rugamba, byaba ku ruhande rw'Intare Sarambwe, ku ruhande rwa FARDC cyangwa se ku ruhande rw'Abarundi, ntabwo ari umusaruro twavuga yuko uhambaye cyangwa se urenze kuri buri ruhande, ariko byaba bikunda kuko imirwano ikomeye kandi buri ruhande ruri kwitegura, byaba bikunda umusaruro ugomba kuboneka kandi waba mwiza cyangwa mubi kuri buri ruhande kuko imirwano yahinduye isura. Yego, mbere yo kuza kutujana mu bice bya Warikare na Masisi, ndagira ngo unyemerere turebe ubuhamya bwatanzwe n'uwitwa Byishimo Patrick herereye mu misozi y'Umurenge, wasobanuye uko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ingabo z'u Burundi ndetse n'umutwe FDLR na Wazalendo bakomeje kugenda barimbura abanyamurenge bakoresheje amayeri yo kubafungira amayira bahuza n'ibindi bice. Ubu ni ubuhamya rero bwatanzwe, ndagira ngo unyemerere tubugezeho abadukurikiye, ubwo turagaruka tujyana i Masisi ndetse no mu bindi bice bitandukanye. Yego, ibi ni ibikuwe mu butumwa yatanze mu nyandiko, aho yagize ati abaturage badafite aho bahuriye n'intambara bayibona gusa ari uko batewe, ariko ikabagiraho ingaruka kubera gusa ko ari abanyamurenge kandi bivuye ku muteguro w'ingabo z'iki gihugu cy'u Burundi. Iyi ni jenoside. Yakomeje agira ati abanyamurenge bari mu minembwe bafatiwe ambargo kuva mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka kugeza n'uyu munsi. Yavuze ko kuva icyo gihe nta miti babona, ibyo kurya, umunyu, isukari, amavuta n'ibindi. Yageza aha abaza iki kibazo ati abaturage ibihumbi n'ibihumbi babaho nta miti, bagira ivura bigakunda. Asobanura ko ibi ari amayeri ya leta y'Kinshasa n'iyo Burundi mu bufatanye n'imitwe yitwaje intwaro kugira ngo babarimbure aba banyamurenge. Aravuga ko ari amasezerano amahanga yasinyiye i Geneva ajyanye n'intambara ko abaturage bagomba kurindwa n'uwo ari we wese urwana, bivuze ko buri ruhande rwose rurwana rugomba kurengera umusivili. Byishimo yavuze kandi ko muri aya masezerano ajyanye n'intambara iyo urwana akomeretse cyangwa se agafatwa n'uruhande yarwanaga narwo ahita aba umusivili, bityo agakingirwa. Ni naho rero yasobanuye ko MRDP twirwaneho yagiye ifatira ku rugamba abarwanyi ba Mayimayi, abasirikare Burundi n'aba FARDC ikabarikura, mu gihe uruhande rwo rurwana ku ruhande rwa leta nta n'umwe urafata ngo rumurekure. Ati ntawe turumva wafashwe n'uruhande rwa leta arikurwe cyangwa byibuze ngo bavuge ko hari aho bamubitse ahantu bahita bamwica, ariko abo twirwaneho yafashe bose yagiye ibarekura, ibyo birabizwi. Byishimo yakomeje avuga ko leta kuba yarafashe iki cyemezo cyo kwica abaturage ibicisha inzara no kubera ko ari abatutsi, ibyo ni ibigize jenoside. Gusa atangazwa n'ukuntu amahanga yacecetse ndetse n'uburyo hari abanyamurenge bari muri iyo leta ariko bakaba babifata nk'ibisanzwe. Yagize ati
ntangazwa n'amahanga yacecetse kandi leta y'Kinshasa yari ifitiye abanyamurenge yarafatiye ambarigo abanyamurenge kubamaraho bakoresheje kubafungira iyi nzira n'isoko. Ikindi kintangaza n'uburyo muri leta harimo abanyamurenge bakiyikorera. Ese bo ko baraja he? Barazagera kuki bene wabo nibamara gushira? Inzira ivugwa yafunzwe niyo ahitwa kwa Murima kuko ihuza Minembwe na Baraka, Fizi kuri zone na Uvira ndetse n'ibindi bice. Yafunzwe nyuma y'uko umutwe wa MRDP twirwaneho ufashe Minembwe, wayifashe ku igenekerezo rya 21 z'ukwezi kwa 2 2025. Kuva icyo gihe ingabo zirwana ku ruhande rwa leta zahise zifunga ibice byose byegereye Minembwe nk'uko amakuru yatugezeho yagiye abisigura. Ngayo nguko rero ibi ni bimwe mu bikomeje kugenda byibonekeza tujyane mu bice byo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ho byifashe gute? Bwana munyamakuru, uko ibintu bihagaze muri Kivu y'Amajyaruguru nta kindi kiri kuhakuganitse kandi nta kindi kiri kuhagaragara. Yego, ibikorwa byinshi biri kugaragara cyane kuri deployment ndetse kandi na operation yakozwe ahitwa mu gace ka Nyamakombora mu masaha n'ibikerera mu gitondo. Operation yakozwe ku ruhande rwa FARDC bagatitero imbunda zemereye zo mu bwoko bw'ama-BM. yego, ariko bigeze mu masaha ya saa sita ubu ngubu turi kuvugana nta kindi kiri gukorwa. Nuko ngo uruhande hari usabwa abasirikare bo gukura mu burengerazuba bwa Masisi, yego, bakazana mu bice bya Warikare by'umwihariko hafi ya Nyamakombora kugira ngo babone uko bahangana na FARDC. Amakuru adasanzwe angeza aka kanya muri operasiyo ziri gutegurirwa i Warikare ni operasiyo zidasanzwe zagaragayemo indege z'intambara, ni operasiyo zidasanzwe zateguwemo drone z'intambara cyane cyane, kandi bikanavuga yuko n'akajugujugu amahelicopters arenga 12 yagaragaye azenguruka ikirere cyegereye aho intare za Sarambwe ziri. Ni mu gihe kandi intare za Sarambwe nazo bivugwa kandi byemezwe yuko mu byerekezo bigana ahitwa mu mujyi wa Pinga naho bagerageje kuzamura drone zigera kuri 6. Birumvikana yuko imirwano muri ibi bice bya Warikare ngo ikiri kuvugwa kandi ikiri kugaragara cyane, nuko intambara tugiye kubona muri bino bice ni intambara igiye kuba ishingiye cyane ku ikoranabuhanga ridasanzwe riri gukoreshwa n'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse no ku ruhande rw'abafatanyabikorwa by'umwihariko abacacu b'Ababiligi, abacacu bakomoka muri Amerika y'Amajyepfo cyane. Binavuga yuko hari n'Abarusiya bamaze gusesekara bari gukoresha isuzuma cyane zino drone z'intambara zazanywe nshyashya. Binavuga yuko ari nayo mpamvu intare za Sarambwe nazo zagerageje kuzamura drone z'intambara ndetse kandi n'izindi ndege z'intambara kugira ngo babereke yuko nabo bacanye ku maso, ariko bikavuga yuko nta kubombarizanya kwigeze kuba hagati y'intare za Sarambwe ndetse no ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abafatanyabikorwa babo. Mu makuru adasanzwe yangezeho rwose mu masaha ya kare cyane, bambwiye neza kandi yuko icyagaragaye ni iterabwoba hagati y'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo n'abafatanyabikorwa babo ndetse no ku ruhande rw'intare za Sarambwe cyane, aho ikirere cy'intare za Sarambwe hariya hafi ya Ikobo, ikirere cy'intare za Sarambwe ari hafi ya Karembe mu byerekezo bigana ahitwa Mayemo ndetse na Peti. Bagerageje kuzamura indege za drone ndetse kandi bazamura n'akajugujugu z'intambara, ariko ngo hagati yabo nta wigeze arasa undi. Ariko bikavuga yuko nyuma yaho higeze kugaragara icyitwa ama advance atari ubwoba by'umwihariko ku ruhande rwa Hibbo Special Force y'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse no ku ruhande rwa Special Force izwi cyane ngo kuna yitwa intare za Sarambwe yahanganye bikomeye cyane n'abasirikare benshi cyane. Biza no kuvuga yuko haje no kuhagwa abasirikare batari bakeya ku mpande zose baje kuhagwa, kandi ibi bikomeje kugenda bigorana cyane. Ku bijyanye n'ubutabazi byo bihagaze gute? Ndavuga imiryango itabara imbabare irabasha gutabara abaturage bari muri ibyo byago? Ni ukuvuga ngo imiryango itabara imbabare muri ibyo bice kenshi n'ubundi iyo bamaze wagira ngo baba babanje guhabwa amakuru y'uko ibice runaka bigiye kubamo imirwano cyangwa se bigiye gukomera cyane, dore y'uko nko mu bice bitandukanye ahangaha ndagira ngo turebe muri ino misozi ya Kivu ya ruguru tukirimo. Nk'ubu mu gihe twamaze iminsi tubona icyitwa drone zisheringa mu bice byinshi bitandukanye uyu mutwe w'intare za Sarambwe uherereyemo, nyuma y'amasaha make twajyaga kumva tukumva bati n'imiryango itabara imbabare yahise yasesekara cyangwa se nahagera. Bikanavuga yuko ari n'ibice imiryango itabara imbabare iba yabanje kugeramo mbere y'uko n'ibyo bikorwa bibube. Bikanavugwa kandi byemezwa yuko
imiryango itabara imbabare byanga bikunda ishobora kuba ifitanye communication hagati y'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo cyangwa hagati y'intare za Sarambwe hakurikijwe uburyo kibonino minsi biri kugenda uburyo bari kugenda batabara mu buryo butandukanye n'ubwo twajyaga tubona muri Kivu ya ruguru imirwano ikomeye cyangwa se no muri Kivu y'amajyepfo imirwano ikomeye. Yego, mbere yuko turi buze kujya Uvira naho nyuma yuko n'ubundi bijyanye na Gasita bikomeje gufata indi ntera kandi bikavugwa ko akomeje n'imyiteguro ikomeye, ndagira ngo nyemerere tujye Kinshasa turambure page ikomeye yanditseho ibijyanye na politiki ikomeye iri gukinwayo ku rwego rwa nyuma. Aho Kinshasa ku igenekerezo rya kabiri z'ukwezi kw'icenda 2025 umwuka wa politike mu gihugu cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo wongeye gufata indi ntera nyuma ya Joseph Kabila Kabange wahoze hari Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akaba na autorité morale w'ihuriro rya politike Front Commun pour le Congo FCCC yashinje ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo gukora ibikorwa byo guhatira abasirikare n'abapolisi bakuru ndetse no kubahohotera bagafungwa nta rubanza. Ibi rero akaba ari ibintu bikomeje kujya ku rundi rwego. Ku ruhande rwa guverinoma ya magambo ya Kabila yakiriwe nabi na bwana Patrick Muyaya, minisitiri w'itangazamakuru akaba n'umuvugizi wa guverinoma, aho yasubije ku byo Kabila avuga ko atari byo. Yagaragaje ko ari phase prejudiciaire, urwego rwa mbere rw'iperereza ritubahirijwe rushobora kurangira bamwe mu basirikare baregwa bagaragaye ko nta cyaha bakoze bakarekurwa. Muyaya yagize ati abantu baravuga ngo hari uguhatira abasirikare, nyamara mwese muzi imbaraga Perezida n'ubutegetsi bashyize mu gushyira FRDC kugira ngo ihangane n'umwanzi. Iyo dusanze hari ibibazo byo kudatanga umusaruro kandi ibikoresho byari bihari, tugomba kumenya impamvu. Si uguhatira ahubwo si ukubahohotera ahubwo no gushaka ukuri. Yakomeje avuga ko kugira ngo amagambo ya Kabila afatwe nko gushaka kurengera abavugwaho amakosa, ahubwo bigaragara nk'uburyo bwo gushaka gucumuza ingabo za leta kuri guverinoma cyangwa se gushaka guteranya guverinoma ndetse n'igisirikare. Ibi byose bikaba biza mu gihe leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kurwana intambara ikomeye mu burasirazuba bwa Kongo, aho inyeshyamba za M23 zikomeje kwigarura uduce dutandukanye. Mu byumweru bishize inzego z'ubutabera za gisirikare zatangiye iperereza ku basirikare bakuru bashinjwa kudatanga umusaruro mu rugamba cyangwa gukoresha nabi umutungo w'ingabo. Amakuru aturuka mu bitangazamakuru byigenga aravuga ko mu bafunzwe cyangwa barimo gukorwaho iperereza harimo General d'Armée Christian Chiwewe wahoze chef d'état major general wa FRDC, ubu akaba yaragizwe umujyanama wa Perezida Tshisekedi mu bya gisirikare. Ku rundi ruhande inyandiko yasinywe na General de Brigade Gabriel Amis, Inspector General wa FRDC, iragaragaza ko abasirikare bakuru 41 barimo abajenerali 35 n'abakoloneli 6 bahamagajwe ngo basobanure uruhare rwabo ku byabaye kuva iza Sarambwe zafata Bunagana ndetse n'ibindi bice bitandukanye. Abasasanguzi bavuga ko aya makimbirane hagati ya Kabila ndetse na Tshisekedi ashobora kuzakurura ibindi bibazo bikomeye, nk'uko rero batahwemye kugenda babigaragaza, bakavuga ko ibikomeje kugenda biba byose biri guhungabanya umutekano w'igihugu. Kabila kuri ubu ngubu rero akaba akomeje kugenda avuga amagambo akomeye ari kurakaza ubutegetsi buri Kinshasa, nk'uko rero bigaragara, aho rero abasasanguzi bagiye bagaragaza ko ibi mu gihe bitahagarara bishobora gutuma umwuka mubi ukomeza kuba ikibazo. Joseph Kabila yashinje leta ya Tshisekedi gukandamiza abasirikare bakuru bagafungwa nta rubanza. Guverinoma ivuga ko ari inzira y'ubutabera, si ukubahohotera. Abajenerali 41 bahamagajwe mu iperereza ku byabaye Bunagana nyuma y'ifatwa rya M23 rifata iri bice. Harimo kandi bamwe mu bakomeje kugenda bakurikiranwa bafunzwe, abandi bakaba bigenga. Ngayo ngukoro Mutama ni ibiri kuvugwa muri politike Kinshasa. Komeza utujyane Uvira byifashe gute, ni ibiki ibiri kujya mbere kugeza ubu ngo? Uvira ubu ngubu ikiri kwavugwa bwana munyamakuru nta kindi. Yego, uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi navuga yuko rukomeje kugaragaza ingufu zidasanzwe zitari zisanzwe zigaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba, kandi ni ingufu ziteye ubwoba cyane ku ruhande rubahanganye narwo cyane uruhande rw'intare za Sarambwe. yego, ngira ngo mwagiye mubyumva, mwagiye mubibona ukuntu intare za Sarambwe zatangiye operation zidasanzwe bakagerageza kwinjira mu misozi yanitwa Epene Kusu baciye ahitwa Kabare bakamanuka
bakagerageza kuzamura drone z'intambara bazerekeza mu byerekezo bya Shabunda, drone za kamikaze ndetse zanagerageje gusheringa mu byerekezo birimo abawazarendo ndetse n'abasirikare ba FARDC benshi. Yego, ikaza no gutuma bamwe mu basirikare mu buryo bwa tactique ba FARDC ndetse n'abarundi bisubiza inyuma bakava muri ya misozi ya Shabunda bakagaruka muri ya misozi ya za Kavimvira ndetse n'ahandi hatandukanye. yego, ubu rero igihari ndetse kandi giteye ubwoba cyane ku ruhande rw'intare za Sarambwe, ndakubwiza ukuri ko gikomeye cyane. Nk'ubu hari umusaza w'abasirikare b'abarundi b'abakomando ndetse na Special Force y'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, binavuga yuko n'abantu akunda nabo bari barimo. yego, bagerageje kuzamuka bava ahitwa Kavimvira bazamuka ku muhanda route nationale 2 baganiye ahari mu byerekezo bya Kayigi, bazamuka bagana ahitwa Isanje ndetse n'Iremera. Bageze hagati mu gace ka Sanje ngo bagira mu bice n'ubundi uyu mutwe wari uherereyemo. Bwana munyamakuru, ako gace kaberemo imirwano idasanzwe, amakuru ndetse kandi umuntu wagerageje kunyohereza voice note uri ku mirongo y'imbere ku rugamba, igitwa urusaku rw'amasasu ndetse kandi no kubombarezanya cyane ku ruhande rw'ibitwaro biremereye, dore yuko binavuga yuko intwari n'ubwoko bwa BM21 ndetse na BM23 arizo zavuzaga ubuhuha ku mpande zose, kandi bikanavugwa yuko ku ruhande rw'intare za Sarambwe bagerageje no gusa naho basubiza inyuma gatoya bakava muri ya misozi ya Sanje gatoya bagasubira inyuma nk'ibirometero bigera kuri 10 berekeza ahitwa Remera. Birumvikana yuko mu gihe ibintu byari bikomeje kugenda bikomera cyane muri ibi bice dushobora kwisanga n'ubundi uyu mutwe wavuye muri no misozi yose yegereye muri Uvira, tukaza gusanga n'ubundi uyu mutwe wageze muri ya misozi za Kamanyura mu Mosho ndetse n'ahandi hatandukanye. Dukurikije amakuru ari guturuka ku mirongo y'imiri ku rugamba, biragaragara yuko bwana munyamakuru urugamba rwakomeye kandi urugamba rukomeje gukara, ari nako rukarata cyane ku ruhande rw'aba basirikare bari guhangana cyane. Intare za Sarambwe aho zivuga ziti twebwe ntabwo ibitero turi kugabwaho n'uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi, ibitero turi kugabwaho n'abasirikare ba FARDC muri no minsi, bisa naho hagati mu gisirikare cyacu harimo bugambanyi cyane, bagakeka kandi bagatekereza yuko bari abasirikare bafashe nk'amateko ku mirongo y'imiri ku rugamba rero bakomeje gutungwa agatoki. Bikanavugwa kandi bigaragara yuko ngo batakiri no kubakoresha cyane mu buryo bwari busanzwe nk'uko babakoreshaga ku mirongo y'imiri ku rugamba, hakurikije buryo ki amakuru akomeje guturuka ku mirongo y'imiri ku rugamba bakomeje kuvuga bati ibi bintu ntawamenya ibyo ari byo, wasanga turi kugambanirwa n'abasirikare twashyize hagati mu gisirikare cyacu ngo bakomeje kudufasha guhangana. Ariko bikavugwa kandi byemezwa yuko operation ziri gukorwa mu misozi myinshi itandukanye igisirikare cy'u Burundi, bitewe n'uburyo bari kugenda basa naho bari kugera ku ntego zabo bashaka cyane zo gukura uyu mutwe mu bice uherereyemo cyangwa kuwucumaho igeze inyuma. Biragaragara yuko aba basirikare bafite ayandi makuru adasanzwe kuyo batekerezaga ku mirongo y'imiri ku rugamba, ari naho uyu mutwe uvuga uti turacyafite ubundi buryo bwo kwitekerezaho cyangwa bwo kurwana butandukanye n'ubwo twarwanagamo. Bwana munyamakuru, ndakubwiza ukuri ko ni imisozi yangaha za Kavimvira, ni imisozi yangaha Sanje ndetse na Remera, ni imisozi yangaha Ishabunda nara munara amashyamba y'ipene kuso biri kuvugwa yuko ibintu byakomeye cyane. Biragaragara yuko ibintu bitoroshye kandi bikomeje guhindura bwana munyamakuru. Icyo nakubwiza ukuri mu yandi makuru nkomeje kugenda nkurikirana ni amakuru biri gutegurwa ndetse n'ibiri gukorwa muri iriya misozi yegereye umurenge, cyane cyane mu misozi ya Kingwengwe, aho biri kuvuga yuko abaturage batangiye guhunga hanyuma y'amakuru bafite ku bitero biri gutegurwa n'abasirikare b'Abarundi ndetse n'abasirikare ba FARDC n'abacacuro. Yego, dukomeje n'aya makuru reka tujye kuri page ikomeye yo muri Paris de la Nation, aho Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yongeye kwemeza Lieutenant General Faris Kabwe Asinda ku buyobozi bukuru bwa Afridex cyangwa se African do Explosive, urwego ruri mu bigize Minisiteri y'Ingabo rushinzwe umwihariko mu gukora, gucunga no gukwirakwiza ibiturika byose, amasasu, imbunda n'ibindi bikoresho by'intambara. Ubufasha bushya bugamije kongera imbaraga mu kurusha gushyiraho umurongo w'ibikorwa byose bijyanye n'igice cy'ingenzi mu gucunga umutekano. Afridex rero ni rumwe mu rwego rufite ububasha budasanzwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko ari rwo rukora kandi rugatanga uruhushya rwose ku bijyanye n'ibiturika n'intwaro nk'uko biteganywa n'itegeko rya nimero 11 akarongo kaberamye 012 ryo ku itariki ya 11 Kanama 2011 rigena imiterere n'imikorere ya FARDC. Afridex ni kimwe mu bigize Minisiteri y'Ingabo hamwe na Sekretariat rusange État-Major Général Inspection Générale des FARDC
Kasim Centre de Instruction Supérieure Militaire ndetse na Afridex. Afridex rero ifite inshingano zo kuba umuyoboro wihariye mu gukora no gutunganya no gucunga ibiturika, amasasu n'ibindi bikoresho by'intambara, kandi niyo yonyine yemerewe kwinjiza, gusora no gukora cyangwa kugurisha ibikoresho mu gihugu. Bivuze ko nta muntu n'umwe yaba uwo mu rwego rwa gisivili cyangwa urwa gisirikare wemerewe gukoresha cyangwa gutunga ibiturika atabiherewe uburenganzira bwihariye na Afridex. Mu itegeko rishya ryasomwe kuri radio na televiziyo by'igihugu RTNC kuwa gatatu ku igenekerezo rya gatatu z'ukwezi kw'icyenda 2025, Perezida Kisekedi yashyizeho impinduka zikomeye mu ngingo z'imikorere ya Afridex, cyane cyane ingingo ya 8, ya 10 n'iya 11. Ingingo Afridex iyoborwa na Directeur General, umuyobozi mukuru afashwa n'abayobozi babiri bungirije bashinzwe ibibazo by'ubuhanga mu bikorwa bitandukanye. Ngayo gukorero ndagira ngo tujye mu bice bya Minembwe bizifashe gute kugeza ubu ngubu Mutama, naho wambwiye uti yakomeje hagaragaye umurongo muremure w'abasirikare b'u Burundi. Ni imisozi ya Kingwengwe niho hari kuzanwa abasirikare, imisozi yunamiye cyane ira misozi y'Iminembwe Mutama. Ariko nanone mu byerekezo biva muri Uvira niho biri kugaragara yuko abasirikare benshi cyane bari gukurwayo, abari kuzanwa muri iriya misozi ya Kingwengwe berekeza mu byerekezo bitandukanye byahariye muri iyi misozi ya Minembwe. Ni abari kuzanwa cyane bagamije cyane gutangatanga uyu mutwe kugira ngo batareba yuko wakongera ingufu muri ino misozi, nyuma yuko hano hantu n'ubundi mu misozi y'Iminembwe biri kugaragara yuko ibi bice biri strategique cyane bishobora korohera uyu mutwe kwinjira mu bice n'ubundi FARDC irimo byahariye muri Uvira n'ahandi hatandukanye baturutse Minembwe. Nyuma yuko n'ubundi uyu mutwe wo ukomeje kuvuga yuko ibice byose bya hano muri Minembwe byamaze gutangatangwa, kandi binagaragara ko koko byamaze gutangatangwa n'ihuriro ry'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'abarundi n'abacancuro, mu rwego rwo kugira ngo barebe uburyo ki mu gihe batekereje kwataka uyu mutwe bazawubuza ubwinyagamburiro, ku buryo gahunda bafite cyangwa se umugambi bafite bashobora kuzawugeraho neza ku kigero kingana n'100%, ukurikijwe uburyo ki ibintu biri gutegurwa cyangwa biri gukorwa ku mirongo imbere ku rugamba cyane muri ino misozi y'Iminembwe. Urabona yuko uyu mutwe ugeraniwe cyangwa se ukomerewe, kandi n'abaturage nabo bafite ubwoba, baravuga bati mu gihe twamaze gutangatanga mu misozi yose itandukanye hano muri Minembwe dushobora kuza guhura n'ibibazo cyane bishobora guterwa n'intambara idasanzwe ishobora kugaragara bino bice, kandi uyu mutwe nawo ukavuga yuko utakwemera na gatoya kuva muri bino bice, ukurikije buryo ki ibi bice ari ibice biri strategique cyane bishobora kuborohera kwinjira mu bice batekereza cyangwa bavuga yuko bashaka kuzinjiramo nta kabuza. Ariko nanone bigaragara yuko ibi bice kubyinjiramo bisa naho biguranye cyane, ukurikije buryo ki aba barundi bamaze gutangatangira hafi uyu mutwe, kandi bigaragara yuko ingufu ari kugenda bongera, ni ingufu zidasanzwe kandi zihariye cyane, biganza mu misozi iri strategique, babategera mu misozi cyane. Bigaragara yuko uyu mutwe usa naho uri mu bice byose bitangatanzwe n'iki gisirikare cy'u Burundi ndetse n'abasirikare ba FARDC. Yego, dukomeje n'aya makuru reka tujye kuri page ikomeye mbere yo kuza kutubwira n'ubundi mu Buvira hagati uko imyigaragambyo y'abazarendi ihagaze. Ndagira ngo nyemere tubanze dukubita amaso ku bijyanye n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu, tubwira abadukurikiye ibijyanye na Ebola yongeye kuba ikibazo gikomeye. Minisiteri y'ubuzima ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangaje ko hadutse icyorezo cya Ebola nyuma yuko ibaruye abantu 15 bishwe, nayo abandi 28 iri gukekwaho mu duce twitwa Burape, ahitwa Mweka mu ntara ya Kasai mu majyepfo ashyira uburengerazuba bw'iki gihugu. Iyi minisiteri yatangaje ko uwa mbere wayibonyweho ari umugore w'imyaka 34 wari utwite, washyizwe mu bitaro ku igenekerezo rya 20 z'ukwezi kwa Myandagaro yahitwa Barupi, afite ibimenyetso by'umuriro ukabije, kuva amaraso mu bice binyuranye no kuruka cyane. Uyu mugore yapfuye ku igenekerezo rya 25 nyuma yuko ingingo ze nyinshi zihagaze. Ubu hari abarwayi 6 bafite ibimenyetso nk'ibye barimo gukurikiranwa. Abashinzwe ubuzima bavuze ko ubwoko bw'ivirusi bwabonetse ari ubwahawe izina rya Zaire, itaboneka kenshi ariko yica cyane nk'uko babivuga.
muri 15 bamaze gupfa 4 bari abakozi bo kwa muganga barimo umuforomokazi n'umutekinisiye wa laboratoire. Minisiteri y'ubuzima ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iravuga ko ubu iki cyorezo kibonetse muri iki gihugu ku nshuro 16 bwa mbere cyabonetse mu 1976. Ishami rya UN ryita ku buzima OMS riravuga ko itsinda ryo gutabara byihuse mu gihugu hamwe na OMS hoherejwe abakozi n'ibikoresho mwakariya karere gufasha kuvura, gukurikirana no kurinda icyo cyorezo ko cyakwirakwira. Dr Mohamed Janabi, mukuru wa OMS mu karere, yagize ati turimo gukorana umuhate kandi vuba kugira ngo duhagarike ikwirakwira ry'iyi virusi. Janabi avuga ko barimo gukorana kandi ku bunararibonye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bafite ubuhanga mu guhangana n'ibyorezo bya virusi kugira ngo bayihagarike vuba bishoboka. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite ububiko bunini bw'imiti ifasha kwita ku barwayi b'iyi virusi ndetse na za doze 2000 z'inkingo za Verbo Ebola rukora mu kurinda ubwoko bwa virusi bwabonetse. Izo nkingo rero byitezwe ko zizavanwa Kinshasa zikajyanwa muri Kasai kugira ngo abakozi bari imbere mu guhangana n'iki cyorezo hamwe n'abantu bakoranyeho n'abarwayi babashe gukingirwa. Ebola rero yaherukaga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yibasira abatari bake mu kwezi kwa 4 muri 2022 ubwo yabonekaga mu ntara ya Equateur aho yisha abantu 6. Yabonetse hagati ya 2018 na 2020 niyo yisha abantu benshi barenga 2000. Iyi virusi bikekwa ko yaturutse mu ducurama hafi y'uruzi rwa Kongo. Abantu bayanduye iyo bakoze ku matembabuzi y'abafite iyi virusi ya Ebola. Akaba ari amakuru akomeye arabana n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Mutama tujyane Uvira nyuma yuko Gasita ageze muri uyu mujyi. Byaravuzwe ndetse byemezwa ko imyigaragambyo iri guca ibintu kuri ubu agezweho nayahe kubikomeje kugenda byibonekeza. Mutama uratwumva? Ni ukuvuga ngo igikomeje kugenda kigaragara cyane muri ino misozi cyane ku ruhande rw'ikitwa Wazalendo ndetse n'abaturage bamaze gukinjirwamo na propaganda zikomeye cyane z'aba ba Wazalendo ndetse na bamwe mu basirikare ba FARDC batumva cyane abasirikare bamwe bakomoka mu bice byahariye Minembwe b'abanyamurenge cyangwa n'abakomoka muri Kivu ya ruguru mu byerekezo bya Masisi ndetse n'ahandi hatandukanye bavuga ururimi kidakomoka ku babyeyi bavuga muri Kinyarwanda. Yego, biragaragara ko byahinduye isura nyuma y'uko Abawazalendo bigaragambije bavuga bati Gasita ntitumushaka, Gasita ni umunyamurenge, reka nta kuntu yayobora operation, kandi twaragiye tumenya amakuru y'uko hari amakuru y'ubutasi bw'igisirikare cyacu yagiye atangwa kandi tukamenya yuko yagiye atangwa n'abasirikare bacu. Bati rero ni gute umuntu aza kuyobora operation mu gice nk'iki gisa naho kigiraniwe cyangwa gikomerewe cyane? Twavuga yuko uyu mutwe ushaka kumenya amakuru yacyo yimbitse kandi yeruye mu rwego kugira ngo abone buryo kibagabamo ibitero simusiga. Ubu rero ikiri kugaragara cyane ahubwo byarenze kuba ari ku ruhande rw'Abawazalendo, ahubwo no ku ruhande rw'abaturage bakomeje kwamaganira kure ko uwitwa Gasita rwose ngo yayobora operation muri no misozi. Nubwo Wazalendo inyinshi zikomeje kubivuga cyangwa zikomeje kuresista ku ruhande rw'uwitwa Gasita, ariko biragaragara yuko ngo hamaze gufatwa imyanzuro yuko Abawazalendo bakomeje kugaragazwa n'ibikorwa bagomba kwihanirwa, ngo kuko uyu mugabo babanje kumukoraho ubushakashatsi bwimbitse mu rwego rwo kureba uburyo ki niba ibyo bamwizeyemo cyangwa se icyo bamushyiriye hano muri bino bice azagishobora. Mutama reka tugushimire cyane dusoreze ngaha. Yego, murakoze cyane. Yego, namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Mbonesha kuri mwe Rugenge bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka tubashimire cyane wowe dukurikiye bwa mbere tufyonda sabone maze ntuzongere gucikwa n'ibiganiro ndetse n'amakuru tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.